oɗo suka ko arduɗo e nin se molanade e expliquani ilan ɗo histoire makko onni yomi addu ka page men ɗo sendoden wattemo e feere haray noon en ala jutinde en ara explique histoire makko on kanko kadi. Assalamu alaikum, haray lan salmino miɗo lando si tawi tan ala e moɗo min kam miɗo e jam tun. Oɗo suka hino histoire makko on ko suka wonɗo ɗaɓɓude hari jawdi kono o inni hari no yori ken kala ko memi marsata kala ko memi yaata kala ko memi ko albala wontata ma ɗum heɓa probléme woniri noon ha o yiji o uddutuɗo atelier de couture o inni mo falamo dewgal mais moyen ala joni ni probléme ala joni ni min la wurani hoore am min kadi miɗo faala modi ɓe yewti modi tawi ɓe hiɗidiri ɓe jombidiri ɓayɓe jombidiri ko adi kon hari ko jiyon ittanta ɓe dépense jiyon no mari client moƴƴa ka atelier mum heɓa e mbuuɗi moƴƴa noon ñowana himɓe bus jiyon no nanti inde ka affaire ñogol o ñoyi ɗon ha o moɓidiri mbuuɗi ñande goo o noddi modi makko o ƴetti on somo on ne hino ɗo mbuuɗi boutique ji no darna takko ka atelier amen ɗo ɗi satta mi faala e yaw ƴetten ɗon boutique chargé mo gorko ni hon ɗum oni gorko ngaldi jiwon yeyi ƴetti boutique kon ƴetti mbu in somme jano jonni gorko inne hino ɗo chargé dar ko tawɗa e takko ɗo ala ka yeyede wo chargé a ɗum ɗon ɓe calcule ɓe daari ko heɓotako ɗon ko heɓotako kon takko ɗon harano woɗɗi seeɗa ɓe charge boutique kon ɗum ɓe fawi e Allah ɓayɓe udditi boutique kon anne ko jalam fewtina e makko o marsi moƴƴa no mbuuɗi heeɓi moƴƴa non kanko tigi o ngaldi ɓayɓe udditi boutique on buudinani tawi gorko on fayda heeɓi mbuuɗi onni jiwon hilti innimo wo tigi on ɓay mbuuɗi heeɓi ke ɗo seeɗa ɗa andile mbuuɗi no wawa hendu ndaren sen uddita boutique kon ngo kadi oni probléme ala ɓengu makko fewjanimo ɗum ɓe udditi boutique kungo tawi miñam makko no ɗon iwɗo Fuuta o jonni on ɗon gun ɗon boutique on joni woni boutique ɗiɗi atelier de couture ji on mais jiwon ko gorko on ko wi kon jiwon son jamo fi dépense son jamo fi hunde kala ko liɓi kañum yonanayi debbon par ce que debbon no gollude debbon ɓeytay tun defa o anda ko noon feƴƴirde ɓe wondiri ɗon noon ha mbuuɗi fuɗɗi heɓade ɗon andi la plupart des familles sa ala fus a hikkaki nokku ɓe considére tama ko tuma fuɗɗuɗa heɓude wo ɓe hollama ko kamɓe jeyma ɓe hollama ko kondu waɗete ɓe fewjanama piiji par ce que ka tampuɗa ɗon fof gonga ko sukan wi kon hari no wawa so ala himɓe ɓe considéramo kono ɓay o fuɗɗi heɓude jawdi foppo fewtimo joni ɓe fewjanamo tun ɓe fewjanamo ɓe ari noon fewjangol mo nde fewjore ɗo ɓe noddimo ɓe ndimo hiɗa heɓude joni mbuuɗi aduna ma on hino fop change anima eyno ɓengu ma no ɗo o ala jiidade iba jombini ɗon ha yanu reedu men nanalɗa innam ɓengu ma no heeɓi ɗa ɗaɓɓude jawdi joni sa walike ɗo joni Allah dando ama e ko hombo ronatama ɓenni wo ɓenguma yo ɗettu lekki o jiido ma ɗum jomba heɓowo onni wo tigi on ton ukko ka vie de couple an ko min suuɓi yo ko o woni sabu an on kadi onon tigi ɗon andi konno mi wonirno ɗo tampere lette aduna ko mi naɓi kon ɗo ha wonirni hande onni miɗo andi min heɓay min hawja kadi fi jiidi ɓengu an no wakkili no yiɗilan no yiɗanilan ɓe naadi ɗum ka noppi makko ɗum lutti sonude ka noppi makko ñande goo ɓe arti golle jon iw ka atelier mum kanka de fermi boutique on ari o noddi joni ni ndi jiidi ma retardi fi hon ɗum ala heɓude ñande o miɗo yaade fembugal himɓe ñande o miɗo yaade dennaboji himɓe miɗo kutisude min hay gotu mi jogaki jor feere no heɓira o yayni ndaara min kadi miɗo wakkili ko wakkiliɗa ɗon ko ɗon min kadi mi wakkili ɓa ha hande mi sallanakima bandi ko Allah woni arali ñande ari Allah ari wo fi ɓiɗɗo en heɓay gorko watti mo ngurmutude fi mum change quoi joni heɓi mbuuɗi tay soodi motodu Apache molanandu woni boss wo ɓay ɗon andi worɓe gono toon si ɓe heeɓi 20 millions waliɗi hara ɓe andi kamɓe ɓe heeɓi jawdi awa wo yaari noon ha tawi joni vraiment ko ɓiɗɗo on o faala woni ɓengu makko o ñawdi ɓengu makko ni probléme ala on ñawdi mais jiidi arali mo hawji ɓay o ñawdaki o hay 3 mois ko kanko gorko mo ɗum ɗo feƴƴi hoore mum woni explique ude goy ni wo yo hitide yimɓe makko ɓen tigi o ndaare no mi jombira wo ɓe ginni anebi ni ɓe ɗaɓɓanimo jo ɓe jombi ɓay ɓe ɗaɓɓanimo jo ɓe jombi o acci yawgol ka oɗaji o acci tefugol fiyon o acci landagol fiyon e boutique makko on e atelier de couture ji on no hikkodiri fayde ñande o waali ka oɗo way so ari bimbi hari o ara o hiwromo hiwrota ko ara to jokka haaju makko ji on si ari hiwrikemo o changiri noon o négligiri noon ji on noddimo ni tigi on ko ɗum e dewgal ni ɗum ɗo hay kele yagal goɗɗo e goɗɗo wondirtani ko ɗum e dewgal ni oni mobu hoota nani mobu hoota tigi mi ronki fima e wondata mi ala ɓiɗɗo tawi o woni boss o woni patron o hoolike hoore makko wo joni mi mobu mi hoota woni mobu hoota
boji on ni problème ala boji o mobi hoti ka mawbe mumbe hatta si ari bimbe utita atelier mum parce que be woddo ndira jokki nyogol mum no wonde temmere mum ka der bernde don mari don gorko njombe o da joji on naati mo jinyiri mo kade bi woni don 1 mois 2 mois 3 mois ha 6 mois 8 mois jaka ji on ko mo jinna ko iroto do si jon iri ke do o bimbi o ya tagolle ko dungo jokkata haka futuro jiwon iroto badi iroto buri laabi na nyallangal o fuddi non dabbande o jiwo lekki o dogi fi lekki ha boutique kun udditi kun wona bi menya makko kun do lannir ni fayda lekki o dogi ha o boutique makko mo jogida perdiri ni se ko no yalta tun wala hide rentabilité no yalta tu wala hide rentabilité iba ombi o jombe on jiwo wo kata e kasara ukki e makko wo jibi andude siko kanko wo piiji kala ko memi bona woni mi jibi mi yari mi acciti debbo on wondan do langi arsike on debbo on arsika do wallu do lang wo yehide mo makko benni iba mi jombi kaari jo hino me wondirno wo benni he tigi on nattu on jomba goddo go kadi woni arano on hay fus wada Allah minatti mo o woni sab wonani lan sabuji an din fo minatti on no odo kadi minatti mo mi jomba goddo go mi payku mo rewbe tato benni bayo ala hebude hino kon ti dépense tun nattu mo wo wali o tawi be do ala mo few jande ko moji o jetti jona on do mo ala ndikude on natti ka mabbe joni ko noni ko mbama konko no bengu makko artira wo ko on o yangodi e mum ko wonani mo sabo hebi konko hebuno ko woni debbo arsike makko kono yehi o jeji himbe on ben jabali o jeji jiwon jiwon nanali jabali ka woni do ni wo onani jiwon no mojjinde kaydiji fi yaadu leyde porto mais kutko mo faala wildu tude jiwon wo mo ninsi o ninsi ko wadi konko fota wana seeda wo ko hundungo watta o hetta on don jiyo ko dum don o landido wo mo andi non o holliji won dugula yagal wo be inna hakke yadata la kara ko gonga wo si taytun non ko hakke on jiyo nangim pellete mo andi o si wahi de yeso wo ko no sagu makko hay si on jiwo ya hay leyde ka fokkiti ton parce que mo andi on don fokkiti wolando mon kadi ko laabado wo hay si on ya hay sagu makko harbe welditi mo andi non jiyon kadi no hidi mo kono jiyon inni kanyum hebite merende sellata ka der bernde holaki gorko hande kadi o ketiti dim fop oni woyo addo histoire do explique mo enen kadi wallito dem ko onno gerda to hettamo wo mo hidi mo wo ko fewjore bonde woni ko hebi wo ko fewjore bonde woni ko o jenti wo ko fewjore bonde woni ko o nani ko dem fewjore bonde jokki mo ha hande do wo ninsi o wolata ittirimo wo joni fus o faala ka sina hettugol bengu makko jiwo makko aranon wonan do mo sabu on o ko mo faala hettude jonnon jiwon inni wo kanyum trop tard a jouer son rôle kanko o fokkiti da berka leydi jananiri jiwon ka won do atelier de couture makko no ganani mo de jene sappo ko kanko tigi woni financande hoore makko yaadu makko no woyen wallu mo yen faabo mo o hiwi hito e meden ye wallito mo ko no hettirta sonnaajo parce que imo andi sonnaajo no hidi mo imo andi non kadi o de ko ni wo kono alamo fayata wo fayi o jentike nani be wallali mo ben ha woni goddo jentike ben waradike walludo mo oni wo yo wallumo ye wallumo informé den parce que na mintu so ni mi addi do ko parce que lang andi mi hebira wono kadi solution hare lan tori yon fata wana seda yon partage o video moja addon kadi ka commentaire di parce que ko suka abonni do ka page menga hare mi do salmina ko fata wana seda mi hebiri ta wosi Allah wulande jobi en e de balde en wada video ji din mi do hide histoire di don lang addanen ko kono mi inniri non tangon dudani ni moja meno mi hebiri ta wosi Allah wulando jabi en wada video hare lan salmina mi do lando si kanala mo don kala ko woniri wassalam, à très bientôt.